Oni koji nisu u moto svijetu često me pitaju zašto ovi motoristi mašu jedan drugom svaki put kad se sreću na otvorenom putu. Pa hajde da probamo objasniti taj fenomen. Svi bajkeri znaju i uglavnom poštuju kodeks pozdrava na motorima prilikom mimoilaženja. Taj neki osjećaj pripadnosti zajednici uključuje i pozdrav koji nekad može biti podizanje dva prsta, podizanje ruke, klimanje glavom, sviranje, bilo što, a najčešće je to podizanje ruke. I taman kad se naviknemo da je to tako i da je to neki kodeks, da je to osjećaj pripadnosti zajednici vozača na dva točka, onda dolazimo do neke motosegregacije. Znači, dolazimo do nekih iznimki koji možemo sad pokušati i objasniti, a i ukazati na neke pretpostavke kojima se uglavnom vodimo kad slijepo poštujemo te iznimke. Prva je da vozači pravih motocikla ne pozdravljaju nikad skutere. Sad, koji su razlozi za to? Bilo da su oni opravdani ili neopravdani. Percepcija, prvi razlog je da neka percepcija razlike u klasi vozila dovodi do toga. Recimo, većina ovih motociklista pravih motora ne smatra skutere pravim motociklima. Naročito ako se radi o manjim modelima, ima tu i neki dosta, recimo, razlika koje hajde možemo i opravdati. Imaju automatske menjače, ali ima i neka doza elitizma. Ja sam veći, jači, ja sam pravi, ti nisi pravi i tako dalje. Drugi razlog je stil vožnje i svijest o kulturi nekoj motociklističkoj. Recimo, vozači skutera najčešće koriste vozilo isključivo iz praktičnih razloga što je prijevoz po gradu, dok mnogi motociklisti mrze vozanje po gradu i oni motocikl voze iz ljubavi prema vožnji, pripadnosti određenom stilu života, nekoj slobodi, nekom putovanju, Zbog toga vozači skutera često nisu dio iste motokulture i oni često i ne očekuju i ne upućuju pozdrave. Sljedeći tu su bezbjedonosni razlozi ili nepažnja. U gradskom saobraćaju gdje je mnogo više skutera, prvo pozdrav nije praktičan. Valja skidati ruku s volana, distrakcija u toku vožnje, naročito kad je u toku provlačenje i slalom između auta. Na otvorenim putevima najčešće se sreću pravi motori i pozdrav je i učestaliji i lakši. Sad, kad smo sve ovo ispričali, tu dolazimo do onoga što sam na početku rekao, generalizacije i predrasuda. Znači, postoji neki stereotip da vozači skutera su neiskusni, nepažljivi, da su to uglavnom mlađi, djeca i to može dovesti do izostanka međusobnog poštovanja. Zašto kažem stereotipi? Danas mi imamo skutere od 500, 800 kubika, 600, više to nisu mali motori, to više nisu spori motori, ljudi na skuterima putuju, znači svi oni razlozi nose opremu kompletnu, prtljag, putuju, tako da i oni čak i jako liče na motore prave kad ih sretneš na cesti, kad ga vidiš iz daljine, on je velik, opremljen, mislim, većina ovih razloga za pozdravljanje i nepozdravljanje otpada kako se taj skuter svijet razvija.
Druga je stvar što je sad pitanje, ako ideš na neki otvoreni put i već ti treba veliki jak motor, da li ćeš izabrati skuter koji je veličine pravog motora i koji je praktičan po gradu, koji maltene koji je pravi motor. Ali eto, to su sad stvari koje okusima, što kažu, nije raspravljati. Drugi razlog pozdravljanja nije primjenjiv na skutere. Ako nekako možemo i opravdati nekom, recimo, istorijskim razlozima ili stilom života i tako dalje, ovaj drugi razlog je još manje opravdan. To je da vozači pojedinih ovih premium brendova ne pozdravljaju nikog osim vozača svog brenda. I to najviše se na cesti primijeti na vozačima Harley Davidsona. To je neki elitizam koji je naravno neopravdan, brand lojalnost koja je opravdana, voliš brand, voziš brand, ali kao i kod drugih brendova s jakim identitetom, neki vlasnici Harleya osjećaju strašnu i snažnu pripadnost i jednostavno oni ne doživljavaju druge brendove kao ravnopravno. To nije pravilo, ali je čest razlog zašto se taj pozdrav ne uzvraća. Onda ima neka podkultura i identitet Harley Davidsona koji nije samo brend, nego je za mnoge i način života. Neki vozači Harleya se ne poistovjećuju sa bajkerskom kulturom, specifične vrijednosti, klubske pripadnosti, što ih ponekad odvaja od drugih vrsta motociklista. Čak i motociklista u njihovoj klasi, tu ne mislimo na ove sportske motocikle i naked i ne znam, kafe racere i tako dalje, nego čak i na motocikle koji pripadaju njihovoj klasi. Ono na što sam ja ponosan je da je Triumph brand sa dužom tradicijom od Harley Davidsona i što sam kao vozač Triumpha ustanovio da uglavnom vozač Triumpha naprave ove iznimke. Možda neki ne znaju, ali Triumph je počeo sa proizvodnjom 1902. Ima najdužu tradiciju od svih poznatih brendova. Od njega je samo stariji indijski brend Royal Enfield ili tako nekako, koji su opet osnovali Britanci, koji je počeo sa proizvodnjom 1901. ali je 1971. prestao raditi i pretvoren je u indijski brend koji svakako sad ne pripada premium brendovima. Znači, ako iko ima razlog da se izdvaja i predstavlja drugačijim od ostalih, to je onda Triumph prije nego Harley Davidson. Međutim, jako je dobra stvar da vozač Triumpha ne pravi tu razliku i dobro bi bilo da se te razlike smanjuju i tope, pošto se smanjuje i razlika između, ne samo između brendova, nego i između skutera i običnih motora. Kaže, oni voze automatike na skuterima, skuteri su automatici. Međutim, sad evo ima i ovi brendirani motori počinju ubacivati automatske menjače. Svi maltene novi motori imaju quick shiftere koji su neki, kako bi rekao, poluautomatici. Mijenjaš ti brzine, ali ne stišćeš kvačilo, osim kad krećeš. A neki motori već sad uvode prave automatske mjenjače, tako da i taj dio, znači svi ti neki stereotipovi se gube i ono što bi trebalo se truditi da tako nekako taj motosvijet ostane ko što je bio i do sad, nekako nadnacionalni prvo, što je kod nas veliki problem u društvu i državi,
taj neki nacionalizam, toga nema u motosvijetu. I tog nekog elitizma koji se pojavljuje trebalo bi da bude sve manji. Svako dobro svim motociklistima i safe ride.